Iyi ni imodoka y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Ubwoko bwayo ni Mercedes Benz 300 CR. Ni bumwe mu bwoko bw'imodoka zari zigezweho mu myaka y'1990. Aya mashusho ubona yafashwe n'ikinyamakuru igihe.com mu mwaka wa 2016. Nakubwiye yuko iyi modoka yari igezweho mu myaka y'1990. Muri icyo gihe ni nabwo perezida Juvenal Habyarimana yagendaga muri iyi modoka. Ese ubundi iyi modoka kuva yakorerwa perezida Habyarimana kuva mu mwaka w'1991 magingo aya ngaya irengero ryayo ni irihe? Ese ni ikihe cyihariye ku bwoko bw'izi modoka za Mercedes Benz zikorwa n'uruganda rw'Abadage? Ese ni uwuhe mwihariko imodoka ya Mercedes Benz 300 CR yari ifite? Reka tubirebere hamwe muri iki kiganiro. Urakaza neza kuri Dive Current Official. Urakaza neza hareberwa ukuri kuri nyuma y'inkuta z'umwijima. Dive irakoze niko nitwa mbahaye ikaze. Ubusanzwe uruganda rwa Mercedes Benz rukora amoko atandukanye y'imodoka. Harimo nk'iyi Mercedes Benz 300 CR, hakaza yitwa Mercedes Benz S Class, hakaza Mercedes Benz E Class, hakaza Mercedes Benz C Class, hakaza Mercedes Benz G Wagon, hakaza Mercedes Benz GLE ndetse na Mercedes Benz Sprinter. Izi modoka zose zikorwa n'uruganda rw'Abadage. Uru ruganda rw'Abadage rwari rwarigarurira isoko ry'imodoka kuva mu myaka y'1990 kugeza uyu munsi. Iyi modoka rero ya Mercedes Benz 300 CR niyo yatwaraga perezida Habyarimana wayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'1973 kugera mu mwaka w'1994. Ubu bwoko rero bw'iyi modoka ya Mercedes Benz 300 CR nibwo perezida Habyarimana yagendagamo. Ubwoko bw'imodoka Habyarimana yagendagamo bwakozwe kuva muri Mata mu 1991 kugeza mu Kuboza mu 1992. Imodoka yari afite yari imodoka y'imiryango ine ndetse moteri yayo igakurura amapine y'imbere n'ay'inyuma icyarimwe, 4-wheel drive cyangwa se 4WD. Ku kigero cy'uburemere bw'iyi modoka yapimaga 2890. Ubu bwoko bw'iyi modoka bwabaga bufite ubushobozi bwo kugenda ibirometero 225 ku isaha. Ubu bwoko kandi bw'izi modoka bwabaga bufite uburebure bwa metero 5.2 ndetse n'ubugari bwa metero 1.8. Izi modoka rero za Benz ukuntu zabaga ziyubashye kandi zikagendwamo n'abandi banyacyubahiro, urugero nka Kolinda Grabar-Kitovic wa Croatia, Angela Merkel w'Ubudage ndetse n'uwari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta. Reka twigarukire kuri iyi modoka ya Mercedes Benz 300 CR. Iyi modoka ya perezida Habyarimana bivugwa yuko yaguzwe muri cyamunara yabaye hagati y'umwaka wa 2005 na 2008. Yaguzwe n'umugabo waruzwi ku izina rya Mwanamayi, nawe ayigurisha uwitwa Rebero Anakireti. Uyu Rebero wayiguze ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru igihe.com yavuze yuko yayiguze atazi yuko ariyo yatwaraga perezida Habyarimana. Yavuze yuko akimara kumenya yuko ari ya perezida Habyarimana byaramutunguye cyane. Avuga yuko yagakwiye kuba yaramuhenze. Avuga yuko bayiguranye yamuhaye miliyoni 7 ko yari umugabo wari warayiguze muri cyamunara. Uyu yakomeje avuga yuko nyuma yo kuyigura yakoresheje igihe gitoya kuko nyuma yaje gukora impanuka maze yangirika kimwe mu bice byayo. Ibindi yatangaje yagiye avuga yuko imyenda y'intebe yayikomeye kubera yuko itarahindurwa na rimwe. Ikindi avuga ko nubwo yaguze iyi modoka atazi igihe Habyarimana yari ayimaranye, ariko akemeza ko abayizi bamwibwire ko iyi modoka yamutwaraga ndetse ubwo indege yamutwaraga hanurwaga ari nayo yari yagiye kumwakira ku kibuga cy'indege i Kanombe. Muri iki gihe yaganiraga n'iki kinyamakuru, iyi modoka yambaraga plaque ya LAB 777B. Ngibyo bimwe mu bigendanye n'iyi modoka ikorwa n'uruganda rwa Mercedes Benz rwo mu Budage. Akaba ari imodoka Mercedes Benz 300 CR yatwaraga perezida Juvenal Habyarimana. Ngayo nguko ibiganiro byacu byo nakagaruka. Dive irakoze niko nitwa. Reka mbashimire. Murakarama.